Nechiriboti bire chogo ichania kolende higo togotikana nayo tosikogochia asoroboti ronde bono ensemo ya nyaribari masabana se chibara chinene boigo chiri chikurwa ensemo ya ramasha na ikorongo nigo bono ya tigere maega asa menyikurwa senseme yubaga niabara ikobwasirana eliko nyara koene kibunankoro sibari chipari chio ana sensemo ya ramasha goika ikorongo omurikito Josephat Amisi na koleta roika senseme yo na gotwaliganili roboti rokubwatia para kurwa ase junction ya Masimba Ramasha wetera suguta Ramasha nyene na ikorongo ngati echipara chinene echo chiko nyara kwa chikoira abantu ananasi county sato ngati yabo county ya Narok na Bomet pare iga kere kurko junction ya Ramasha kwa Ramasha kwa ndere ko Rift Valley abwa siko chiko connect ko Bomet county ya connect Narok county one pare ya nene mona nendo bwate police station Ramasha umuntu ko bwa tukeroka kwa makuirupaka Ramasha urende aso bwangoiga bari bagutumia epare yo anena bagendi aba boda boda nigo besokirie na kugikirie serikali enene kubatika no gutarosie epare yo ase myake menge yanyale kwa begegoeta pare itu yasalikira mono ibwata murumo ibintu rikunyara goeta abantu nkumia bale ono ntotegeti kumia okuna ntuna tu abachorete buna bachita makuri megotorigia Entu mbaka tokonya rindi paraya na patubekere rami yoka yani umaworo mugoka liba bago tukocha kuganyira rami tukuumia. Mimi kwangu ni hapa junction ya Ramasha. Mimi sasa tuko karibu hii barabara ya kwenda Ramasha. Naenda paka huko sehemu za Ikorongo huko. Hii barabara ya junction Ramasha kwenda kuanzia hapa junction paka huko kwenda Ramasha inatusumbua sana. Kwanza wakati wa mvua magari yanasakama huko iko na mabonde kila mahali. Epara eyobo igoni bwate amauru momo gati yabo yanyare kwa bagekoreta imebasukane menge na boigo koirera gutaiteka gwepare yo anene chinga kichiembure nyinge umucyando gitwanya na mono soko imukiapiria na tukumukiapiria kwa unapiria kwanya kwa misira pio soko kwa mumisire na isakino konya wengo to yurtore nditwe kabanyene paka toshina bona mbugi mukyo batomenyitensega junction ya Ramasha kwenda Suguta Ramasha bono anene mone pare ya toire mechando wetera nga chipikipiki cha umire kwa ile pikipiki nyimambe na mambi ndiko nyanga yabere mu chagara aya chigari chiweka iruka liroche taracha chia kwa moro bono nigo abatumeki na bamenyi bense meyo besokirie na boigo koyebulie serikali enene nyare ko bego chako murubiri bukwaga chepare yo na koyebeke rami elinde obosombi bwakira lituko banyare ko ba asenjere ubororo togo salaba abatuacho mutaho tokonga magendro egene into tobio kasenji ensema ya Ramasha junction obwate baka Ramasha nyendo nari ko teba igasimba nere tuachote buni gafana babwatirana na manduko itomo MP batokonyeri pare yasalikire mono abani na barerire tukuimukibana kurira butambe megongo yabunekire ono twali kubasaba igaso moyo bugwanja buna liba chitena into tukaba ikura yaito no moyo bugwanja na into tikabatoro sema pare viongozi wa hapo nyuma walienda wakalalia tu maskini. Sasa tulikuwa tunaomba wenye tuliwachagua mwaka huu 2023 nataka jamani mtufanyie maendeleo kusudi tena miaka mingine ijao pia tutajaribu tena kuwachagua muendelee kutufanyia maendeleo. Mabarabara ni mengi lakini hii barabara ya Ramasha junction hii imetusumbua sana, imesumbua watu wengi sana. Bono nigo abamenyi anene abo bakonyara ko bagutumika epare kurwa se junction kuchia asensema ya Ramasha baganiri serikali enene nyare ko bage gwesokia na kwene kiabuna epara yanyare ko bage korosibwa subwango rinyare ko bage korobia obosombi bw'abantu bwa kiralitiko oripatire kataseni Kiandizi TV rwa constituency nyali bali Masaba me county ya Kisii Eliterana Josephat